Muna koylar kimden, sizden mi? Toğuldan geldi. Toktoguldan geldi. Makul bolup meni Toktogulga ketesin. Bir de buğa ne koşarak bites be? Şerik kılıp. Bugün 27 noyabr 2021 yıl. Erteң шайлоо болот экен. Шайлоодо депутаттар бизди шайлап койгула мындай кылып беребиз дейт го. Силер биздин каналдагы шайлап кое бериңиздер. Мен мына төлө дайыма чыгарып бере берем туугандар. Эчки базар, кой базарды аралоону баштадым анда. Бул көк теке окшойт, а? Канчага алдыңыз? Satılır. Сатылат. Канча экен баасы? 5,5 5,5 миң экен бар. Сураштыбы? Сурадыбы? Сурады, а? Бербей атасыз. О, ошол жерде эмне кызып атат? Katta tekan tartып alın katta tekan. Ana, oho, ana. Numerini bundan verin. Мынау, а? Бул сизден бул дагы. 15 Азыр. Surasan vermeydi. 15ке сурадыңыз бе? Өтө күчтүү сурапсыз го. Канча экен анын баасы? 20 миң экен бар. Азыр базарда сатылып кетеби же калтырып коелу улакчылар үчүн? Numerini yazdırasın. Айтыгыла. Ya numerini. Bak sen numerini yaz. Gel 15 mi sonra? Yok 15 mi? 15 çarmı 15'e 1. Так. Мыналар канча экен? Эчкилер? 6.000 son. 6 миңден. Эчкилерчи экен? Eskiler 6,5 sondan. 6,5 миң сомдон. Сизден, а? Сизден. Мына кара эчки канча? Сатылдыбы? Сатылбадыбы? Жоқ. Eski buruşka sen. Mına takalardı bilesiz. Numarayı da aytın. Şu çok pahalı. 77 milyon. 0777 milyon. 04 04 62 62 23. 23. Mına takanı görölçü. Sizden mi bunlar? Kötörünçü? Benim orta olmaz. 100 kilo sarmak var mı? 100 var. 100 var. 100 çıkıyor be. Karazga koyğanı gel. 90 100. Bunun sakalıyla bir ek iş kilo çaktık şey. Aa, özgürce tak eken ne bu? Ben bunu alıstan görüp жақшы 55 bire va. Boğası 20 ming eken tuğanlar 15 mingge beriptir. Azırkı номерге байланышка чыкса таап бере бересиз, а? Кызыккандар үчүн. Кайсы эчки болду? Oo, narapta. Buyaq at vuruşlar go. Ne oldu? Buyaq de. Qaysılar boldu? Ne qildingiz? Buna qancha ekan aka sizga? 4,5. Ha, boldu endi. Qo'y bozorga kiraylik, tuğanlar. Qo'y bozorga kiraylik. Eski bozordu armansız tartib berdim sizlarga. Şu qarmağanni surab o'tab aka. Erkek bir qachi? Bu satıldı mı? Bu 40 wattkanız qancha ekan aka? So'liq. 17 ming kem var. Purchoska ekanda plashatka qildi etkes, ha? Qancha atish bu? Qancha? Onu vermey? Ya qancha ekan dedi bu qo'chqorda? 20 ming dedi. Buna qo'ylar kimdan, sizden mi? Toğuldan geldi. Toktoguldan geldi. Baş geldi. Makul bolup menen Toktogulga ketesin. Bir de buğa ne koşarak bites be? Şerik kılıp. Satas, ha? 10,5 mingden geldi de. 10,5 mingden geldi. 11'den bosa satıyor öyle. Pazar 10,5'dan verdi. Verilek. Yem geldi. Bular kaç atışak, ha? 4 diş, 2 diş. 4 diş, 2 diş, ha? 11'den olsa veririz. 11'den bosa sırası. Ha, жақсы. Номер қалтырайды бака? Onları kontrol al. Айтыңчы. 0778 0778 12 24 30. 12 24 30.
soğuluk ular akadep çalsa, soğuluk koylar tuuralı kengiri malumat beredi. Bunlar rosa bıçakka ылайык koylar eкен туганlar. Gördüңүздөрбү? 11ден кем бар. Өтө эле арзан. Дагы салыштырып көрө беребиз азыр. Koyuk suyu qarıq semizi aralaş bana 7000'den pul ver. Sana Булар ургачы ба экен? erkek. Эркек. Erkek kozlar talada yüzmen keşke kozlar. Keçи козулар. 7000ден дейт экен. 7000ден. Хоп, дагы кайсын тартабыз эми? Базарда кой көбөйүп калды кичине. Сиздин соолук койлоруңуз канчадан экен ага? Соолук койлоруңуз канчадан экен? 10.000ден? Өтө эле арзан, 10.000ден. Базар түшүптүр дагычы. Жакшы болуп калды эле да, бир кичине кыймылдап калды эле. Мына койлорду канчадан берип айтат? 11,5'dan? Бул соолук кой окшойт, Соолук. Кочкор бу. Канчага берип айтасыз? 16,5 aldım. 17 verene satı verem. Жакшы. Бул канча экен? 7,5 ургачыбы? 7,5 ургачы койлор. Ака кайсы баа болуп атат? Кайсы баа болуп атат? Коз канчага сурадыңыз? 5ке сурадыңызбы? 6'ga 200'den kam oldu. 5800. 5800'den, жакшы. Жакшы. Базар кызып атат. Базар кызып калды. Соолук койлор канча экен булар? Кошкорбу? Канча экен баасы? Hayır koşkorluğa satıldı. 15.000'den кем бар экен булар. Мунаны канчага сурады? Канчага сурады? Ай. Жакшы. Жакшы сураган экен да, ошо көбүрөөк сураган үчүн эстен чыгып калыптыр. Молор бар. Дети бар экен. Канчадан экен булар? Кимден? Эс жокпу? Ya bu жерде мына козулар жаман өзгөчө го, сизденби? Yok. Ege şu yerde. Ушулар канчадан дептир, ака? 8,5'da diyor. Эркек экен, а? Бечерлер эмне мындай болуп калган экен, баштары? Үшүдүбү? Arık eken de. Арып экен, а? Арып экен. Sıkma yaptınız mı? Kaç haber dediniz? Универсал базары. Şundan tartıp koyun bir üçte koymayın. Yolu çok. Мына өчөбү? Üç bolarından tartar. Özünden tartıyor. Канчадан экен булар? 13'ten kamı var. Канчадан экен? 13'ten kamı var. 32,5 bin 13'ten kıldım kim var? vermedi üçöğünü. Üçü 32 yarım şu bola. Şu adam. Ana şu çoğunu kıldım vermedi. 32,5. Ал бу жерде кайсы баа болуп атат? Koş sağlıklar. Tekte koy. Эките койбу? Мына койлорбу? Койлор. Канча миңден берип айтасыздар? 10.200'den. Siz suradınız ha? 10.200'den. Ya küçüğüne kendine. O da kaç tane yok kilo. Кочкор базар жака секен өтсөкпүз эми ушул жерде быйылкы козулар бар да. Кочкорлор канча экен укам? Канчадан экен ушулар? Канчадан дедиң кочкорлорду? 50.000? Üçö? Üçö 50.000 kem var eкен. Укам диди закон ат экен да бул. Апетите. Мыналар кайсы баа болуп атат? Bular da soruyor buralı 11, buralar 12 şey. Asmaz posta deri olan. Соолук койлор экен да булар. Kısa bu asmaz bular. Cem de Türkiye. Боз. Cem Türkiye.
Ya buna qo'yuzlar qanchadan ekan aka? Qo'yuzlar. Bunlar nesi yo'q bu? Qo'yuzlar kimdan bular? Qanchadan ekan shular? Ha? 8 mingdan. 8 mingdan mi? Sizdan mi? Urg'achi bari. Erkek. Erkek mi? 8 mingdan ekan var. Alani qanchaga so'radi? Alanı 5,5 milyon turadi. 5,5 milyon so'm so'radi. Bermedingiz? Yo'q. Çoğurak qo'chqorlar qatarg'adagi Töre'z bozor qizib qoldi tuğanlarına. Yeldi köptüğün qarаңызlar. Tüzügüle, şükürçülügüle. Olmasa aç onu. Niye olmaz? Ya bu olsa o'ziga sotib. Barter qilamiz. Qaysi qo'chqor bor oldi? Baho bo'lmaz, Batır kılavuz. Barter. Bunanı 15.500'ge bermeye koydu. 15.500 ha? Bunanı 9.000'ge bermeye koydu. 9 ming. Baho qilibdilar. Saqchi bor oldu. Ne var? At mı? Numerim var. Numerim var. Çalasa. Birinci gün, ikinci gün. O günleri mal pazar kelet sağlam. Öz gelem. Yok birinci, ikinci gün gelişim gerek ha. Sebep o günü mal pazar kelet sağlam atlar özünce çıkan жақсы. Çalas numerim var ha. Bunlar kaçtan ki koçkalar? 3'e 35 mi? Sonra koçkalar Katar'a gireyli. Çorba içip yatıyla. Hoptur Ahmet Ege. Hop. Koçkalar kaçtan gene ki? Kaçtan gene basın? 20 ming ekan bu. Bunlar çoğun qo'chqorlar qarаңызlar. Qancha deb turishlar da? Qancha tish qo'chqorlar ekan bular? Qancha tish qo'chqorlar? 2 tish bor, 4 tish bor, har xil. Sizdanmi? Bor 2 tish. 2 tish. Yaxshi. Yaxshi bo'libdir. Qancha mingdan bermadingizlar qiziqchari? Siz bunu yozasiz gazetege. Yo'q. So'radi. YouTube'ga da. YouTube'ga internetga. 26 mingga berildi. Qancha bosh? 4 bor. 4 bosh. Ya 31,5dan qo'lav. Anan o'zingizlar qancha dedingizlar ham? 40 mingdan. 70 deyapti. 170. 4 bosh qo'chqori 170 ming deb turgan ekan. Gördünüzler. Qancha hoca kötü olaychi. Qana bunimiz. Noshilleri daha bozor qizdat biroq. Ne bo'ldatgan ha? Hech narsa yo'q qoldimda. Qo'chqor bormi? Cho'ng qo'chqor bormi? Bersaydi. Özgün öz kesken, sırtda kesken tarman. Dem ne bo'ldi da? Oldinlarda hech narsa yo'q-ku. Ana qo'shqor bor. Ana. Baho bo'lyapsiz, olib qo'ying videoga. Ha, buna qo'chqor bu. Qanchaga chiqdi? Qanchaga chiqdi? 23 ekan. 23 charmi. Horoz tortdimi? Tortyapsizmi? Tartotam, tartotam. Ana. Qancha qo'shqor emas? Ana. Qoraka, rahmat aytasiz. Kim olyapti o'zi? Qaysi kanalda? Universal bozor. Osob olyaptimi? Osob biladi. Berdingizmi? Ko'pchilik gapini olasizmi bilmadim. Ke bering ham aka, tushib qoldi. Mana videoga ham olib bitdi, sizni ham. Chiroyli chiqib qolasiz hozir videoga. Bering shu gapi. Yomon aytmadi. Insof sari. Rahmat aytasiz. Gapini olmaysiz, nazar olmaysiz ekan. Dag'laysan qo'shqor. Bo'ldimi? Yarim kilo go'shtga 1 million.
Sol ile. Öz qaysi qo'shqar bu? 23.300 bo'ldi. 23.700 700 bo'ldi. Hech qancha emasdi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Olganga ham, sotganga ham yaxshi. Ama juni juda qalin ekan. Juni. Voy ki. Bozor. Bu qo'zi qo'chqorlar qanchadan bab oltadi? Kimniki? Qanchadan berib aytadi? Уже bo'ldi, sotildi va. Qancha bosh ekan? 17. 260 ming. 17 bosh. 8. Ha? 8. Ha, 268. Bular bu yilqilar qo'zlar va? Yarımı birinci, 5 tası ektik. Ha, aralashganda? 5 tasını ne işte? Qo'chqor kimdan sizdanmi? Ha, bu yoqdagi kishilardanmi? İşte 17 tane. Cam içinde var. Suyqilib. Bir kalan daha yıkılır. Oldu. 17 baş. 17 baş. 268 bin. He. Ben resakı çifti bezdik. Aha. Tuğanlar emi. Şümüren şul çıkarılıştı. Ayağına çıkarabız. Бүгүнкү жаңы Катмал базарында суббота күнү кой базары ушунчалык кызыды. Келе бересиздер, ала бересиздер, сата бересиздер.